محمد سراج مبارك سروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة تجاني أولو جوكران ودجول بنت محمدا أرمنتم كيلو جم نيالغو آلتيلي النبي أون وني قرنادو بالله برنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عنهم أجمعين ورضي الله عن سيدنا ووسيلتنا إلى ربنا مولانا أحمد تيجان وعن خلفائه ومقدميه bandiraɓe julɓe caggal yettude allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam e ñagade allah weliyu duumiɗo yo won e cheikhana ahmada tijani radiallahu taala anhu wona e julɓe windere nde kala caggal ɗum en calmini khalifaɓe men diine e khalifaɓe men aada mo kala en calmini ɗum e sifa gueɗal ngal allah hokki ɗum e martaba mo allah waɗani ɗum en juurima ɗum ɗon caggal ɗum ko salminde dendagal ɗo dane men nde nanate ha tengti e ɓen ɓe ganduɗa ene keɗo radio meɗen Daka FM 94.9 ha tengti noon e heɗotoɓe nde ɗo yewtere wiyetende ƴogirde gandal e gardugol e ɗowgo guiɗo men sehil meɗen Ousmane Camara lollirɗo guiɗo leñol alhamdulillahi rabbil alamin siki ala mbasen junnade en garti tan e yewtere meɗen sira annabi sallllahu alayhi wa sallam taw ko e taƴre meɗen tataɓire alhamdulillahi rabbil alamin so tawi hakkillaji tabiti eɗen gonno e hol gonɗo Abdoullahi woni bamum nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kono kadi holko addannomo wiyede kirsananoɗo Allah nden ɗon waccore holko addannomo wiyede noon ko ɗon wonɓe pawnoɗen peɗeli men kono noon bandiraɓe hande noon en ɓosat gabbitoɗen yeeso seeɗa garen e jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon ko gam yidde barkinorade nduɗo lewru e oɗo jamma payaɗo nde wonno eɗen gandi nde nde ɗo yontere filtoto tawata ko lewru tawata ko jamma jibinede nelaɗo Allah o sallllahu alayhi wa sallam e nduɗo lewru hikka tawata ko ɓenniri en ɗum noon gam yidde barkinorade ɗum garen e jibinedemo so tawi yontere meɗen faande hawri e welede jomiraɗo gurdam e cellal on saaha jokken to jarannoɗen e hol gonɗo Abdoullahi sikki ala hande ma en ngar jubbude e seeɗa e jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam no kewɗen wiide ni noon alhamdu daiman qabla al milad ko rondede woni ko adato jibinede eɗen gandi kam laabani en wonde Allah tabaraka wa ta'ala o woni sababu waɗi sababu jaltugol annora makko tedduɗo o woni annabi sallllahu alayhi wa sallam ko e jinnaɓe ɗiɗo labaɓe woni jinnaɗo meɗen baba Abdullahi e nene meɗen Aminata woni yummum nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa ko kañum woni teddiniraɗo rondade nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ha jippini nde ɗo yurmede e dow jam addani leñol nelaɗo Allah walla addani dendagal aduna o jam alhamdulillahi rabbil alamin on noon ko kañum woni dondiɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam taw omo woni sagata debbo labaɗo ɓurɗo on saaha foof sagataɓe rewɓe e on ɗon saaha sababude suɓedemo rondade nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam saabu eɗen gandi andanoma kay wonde annabi o rondama tigi tigi joni noon hol dondiɗo annabi sallllahu alayhi wa sallam goto foof e on saaha rondinoɓe e on ɗon zamanu walla ni e ɗin ɗon lebbi e on ɗon saaha rondinoɓe ɓiɓɓe muɗumen goto kala nde wonno ene hooli hoore mum goto kala ene hooli jikku mum goto kala ene yiɗi moƴƴere Allah nde ara e muɗum kono noon nde wonno moƴƴere Allah nde ko goto Allah waɗi ɗum ko e reedu nene meɗen Aminatu bintu Wahab
ko woni teddiniraɗo ɗum ko ɗum saabini ha wiyama nde o jippini nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam hawri e sifaji hawri e annora nelaɗo Allah hay goto nandani hay goto kadi nandani e muɗum sallallahu alayhi wa sallam wadde de ko sababunde andede wonde ko kanko tigi woni dondinoɗo nelaɗo Allah sabu o jippini annora nde ko ɗum woni on saha fodde temeɗɗiɗi debbo boosi reedu muɗum ngam fiftade jibinde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Kanko oɗo nene meɗen Aminata ko kanko woni teddiniraɗo rondade nelaɗo Allah o teddinira soccodirde e jibinde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ko ardi fof o rondima nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wondude e kawisaji kawis gardiɗo hen fof ko wonde kam nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jinnaɓe makko ɓeeɗiɗo eɗen gandi koye zaman jahiliya nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nana jogori arde adda ko wiyete ko diine islam walla ni jokka ko wiyete ko diine islam kono kadi jokka leñol ngol sallallahu alayhi wa sallam e oɗo sifa mo jiiɗen. Kono noon ko hawni hen ko nene meɗen Aminata bintu Wahbin e baba men Abdullahi ɓe ndesodiri e dewgal taw kadi ko shar'iya taw wonano jahiliyankoɓe ndesodirirtani alhamdulillahi rabbil alamin. Ko ardi fof ene waɗi kawisaji jolɗi e ndun ɗon reedu rondede nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ha yetti jibinede nelaɗo Allah ko addani en haalde rondede nde noon ko ɗum woni ko jokkodiri e jibinede nde beele ko ha mbawen yettade jibinede nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam ɗum ko kawisa gadano resodirde jinnaɓe makko ɗiɗo e saaha mo ndesodiri o taw kadi koye sifa mo ganduɗa shar'iya mo waɗirta o ko on woni moɓe ndesodiri alhamdulillahi rabbil alamin. Ko refti hen ko kanko nene meɗen Aminata o dañani fof ko ene wiye ko tampere nde debbo dañata e sowade hay gotol o dañani gila o rondi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ala fof ko o yi gila e loore ha e ko wiyete ko tampere hay hunde ala ko dañi hen sallallahu alayhi wa sallam nde wonno ko kañum woni dondaɗo hay hunde ko debbo reedu ene tinanno nene meɗen Aminata tinani nde o sowi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam eɗen dondi hayre. Ko nonne kadi o wi kanko nene meɗen Aminata gila nde o sowi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o yi annora mawɗo ina yalta e makko ene hollamo kuɓeje biyeteɗe to wiyete leydi Sam woni leydi Syrie. Eɗen gandi wiyama nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o namdanoma holi an o namdanoma holi kanko o wi ana da'watu Ibrahima wa bushra Isa wa ra'atu ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adaa laha qusur ash-sham. O namdanoma holi kanko o wi ko min woni duwaw mo annabi Ibrahima duyno ko min woni bel wetto Isa mo weltinirno yimɓe mum mbeɗe jogori arde ko min woni mo yummum rondino ha yi ena yalti e muɗum annora o jalbinani ɗum ha woni ha holli ɗum kuɓeje leydi Sam woni leydi Syrie alhamdulillahi rabbil alamin. Ko nonne kadi ene jeeya hen nde nene meɗen Aminata so wi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam woodi ko ari e makko wi ehema Aminata andude a sowima ɓurɗo moƴƴude andude a rondima ɓurɗo moƴƴude alhamdulillahi rabbil alamin. Wadde fa iza wudi'a fil ardi fa quli a'idhuhu bil wahidi min sharri kulli hasid a'idhuhu min sharri kulli hasid. Wimo wonde mboɗo sa jibinimo wi mboɗo molimo e Allah goto o e dendangal worodde kala hasida mboɗo mooli oɗo ɓiɗɗo e muɗum sikki ala ko moolaɗo o jibini sallallahu alayhi wa sallam. ɗum ɗon jeeya ko e kawisaji he ha eko kalɗen ko woni jalbinanede kuɓeje Sam leydi Syrie. wadde so tawi woni a jibinimo innirmo Muhammad fa inna ismahu fi tawrati Ahmad yahmaduhu ahlu samai wal ardi. so tawi a jibinimo wimo Muhammad sabu inde makko to dow asaman ko nonne kadi e tawreta wiya ko Ahmad ene jogori yettude mo noon tagoje gonɗe e asaman e tagoje gonɗe e leydi fof ene jogori mantude nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. ko defti hen ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o jibina ko omo taƴana wuddu makko alhamdulillahi rabbil alamin ko wiyete jaadiɗo ko ardani e nelaɗo Allah o jibina ko omo sunnina kanko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam
sallam ala fof ko ganduɗa ko ɓiɗɗo gandaɗo hono no meɗen jibinirte arde e hunde nde ganduɗa ene itte e muɗum walla ene addana ɗum lawƴede walla ene addana ɗum fewnitede ha siwlisa ala hen fof ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ardi. Nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ari biɗen ko ene sunnina kala ko ɓiɗɗo waɗanteno tan omo waɗi. Nelaɗo Allah nde feeñi nde jibina sallallahu alayhi wa sallam fof jeeya ko e kabisaji makko nde o jibinande e on saha o waɗanoma eɓe jogino saha on saha eɓe jogino aada so ƴewde so tawi ɓuraysiyanke jibinama beele ko ɓuraysiyanke pire jaggete lahal ngal hippe e makko ha weeta so tawi o jibina o hippitama tawama e on saha omo wuuri wiye o ko ɓuraysiyanke pire kono so tawi tawama o maayi wiye o wona ɓuraysiyanke pire ay ngal ɗo lahal nde hippa ene laado Allah sallallahu alayhi wa sallam tan ngal elɓiti ngal wonti pecce ɗiɗi ngal ɗo lahal andini yimɓe wonde ko goonga woni ɗo lahal ngal ko fenade alhamdulillahi rabbil alamin sababu nde goonga e gongantagu nelaɗo Allah e arde ittude kala ko wiyete bida e arde ko ittude kala ko wiyete mere e aadaji bonɗi ɗi ganduɗa wona noon ɗum woni ko ardi nde wonno ko ɗum lahal ngal e hoore mum ene andi ngal jaɓani tabidde e dow nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. ko noon kawisaji muɗum ene keewi ene jeeya hen ñifgol ko wiyete ko jeyli farisiyankoɓe ɗi ganduɗa kuɓɓino duubi kewɗi ɓen mbeemi sababu nde jibinede nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam aɗa andi ɓeɗo farisiyankoɓe kala tan ko ene wiye keferagal muddidgol e on saha ala ɓurɗoɓe muddidde saabu ene waɗi wiyoɓe Isa ko Allah ndewa Isa ene waɗi wiyoɓe Uzayru ko Allah ndewa Uzayru ene waɗi wiyoɓe ko nangue ene waɗi wiyoɓe ko lewru woni Allah muɗumen kono ɓeɗo holko wonno Allah maɓɓe ɓeɗo wonno Allah maɓɓe ko huɓɓude jeygol tan woni dewal Allah ngal ko tenoyde ara salongol ɗon jeygol ñifa huɓɓa ɗum kono kadi sa yiɗi rewde Allah e lorlikinade Allah a natat to jeygol ngol woni to ha mbarña a wayino korɗo ni walla a wayino jaaɗi jihadi ni walla a wayino ganduɗa ko julɗo ni alhamdulillah no wayni ko ni woni ko jiɗɗen wiide tan ko ɓeɗo on saha ko muddidgol maɓɓe e jahilankagal maɓɓe e salade ɓe ngol ɗo jeygol ñifa sababude eɓe jorti ko ɗon woni koɓe dañata ko ɗum woni Allah maɓɓe ngol ɗon jeygol de woni ñifnugol e saha jibinede nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. ko ɗum saabini Muhammadul Busayriyu ene haala hen o wi abana mawliduhu an tibi unsurihi ya tiba mubtada'in minhu wa muhtatami yawmun tafarrasa fihi alfursu annahum qad unziru bi hululil bu'si wan niqami وبات إيوان كسرى وهو منصدع كسمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهل عين من صدم وساء ساوة أن غاضت بهيرتها ورد واردها بالغيظه نظم كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم وما حال دفتر مكو بردي كان قول محمد البوصيري وي جبنه نلادو الله صلى الله عليه وسلم de gande de ɗum feññini wonde moƴƴugol asli nelaɗo Allah gila to fuɗɗode ha to wortode biyaɗo asli mum moƴƴi wadde timmode muɗum moƴƴi mo ganduɗa immi koto moƴƴi o wuuri koto moƴƴi o jogori timmoyde kay koto moƴƴi wadde o jogori lelade koto moƴƴi sallallahu alayhi wa sallam ko o ñalawma de woni nde farisiyankoɓe mbemno nde woni ndeɓe ko wiyete ko jertinira jippade caɗele wonandeɓe kamɓe haɓe gandi tigi gonga ari woni koye ñifde fenade mabɓe nde ko nden tigi woni nde jeyli mabɓe ñifi e ga pofgol muɗumen ko nden woni nde canli mabɓe ñifi e ga on canli mabɓe kori e on saha sababu nde sunnu jibinede nelaɗo Allah nde wonno kon ɗon cankon kon ɓuliranno ko fenade nelaɗo Allah ari itti nden fenade wadde ko on saha ko ɗum non woni koɓe ɓurno jogade e koɓe ɓurno farnorade eɓe cikka ko gonga Allah addi gonga o holliɓe wonde koɓe jogui ko fenade koɓe ɓurno teddinde ko ɗum woni ko Allah hoyniri ɓe ñande hen ƴeew tan ngol ɗo jeygol ñifi duubi temedde e duubi ujunnaje ngol jeygol ñifi ɗeɗo maaje kori kono wona ɗum
woni ko hawni hen o wi ko ka anna binnari ma bil ma'i min balalin huznan wa bil ma'i ma binnari min darami ƴewgol ɗo jeygol ngol ñifi ha to ngol wonno ɗo watti septude ndiyam ha to ngol wonno ɗo cikkata ko ndiyam ɗam wonno ɗon ƴewɗam ɗo ndiyam ɗam hori ha watti wade no norgal ene yaltina ko wuli ha cikka ko ɗo jeygol ngol woni ɗo huɓɓuno sallallahu alayhi wa sallam o jibina koye nduɗo lewru sallallahu alayhi wa sallam ɗum waɗi on jimowo goto wi mawliduhu bi makkatal amina wafatuhu bi taybatal madina ولد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة الأمينة وكان ذلك سبيحة يوم الاثنين 12 ربيع الأول الموافق ب20 أفريل سنة 571 وهو يوافق عام الفيل أي عام الذي حاول فيه أبرهة الأشرم غزو مكة وحديم الكعبة فرد الله عن ذلك بالآية الباهرة وقد ذكر هذه الحادثة في سورة الفيل konon nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam koye nduɗo lewru tigi woni ko o jibinano noon woni no seydel haaji malik wiyanno ana attiru bakhiru khayra albukhuri wa af risu sajadati takriman ala aludami ko ni woni nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam de jogori nana ara jamma jibinede nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ɓattima wadde ñantoɗe pitte koɗorɗe moɗon wadde ñantoɗen enen hettiyankoɓe radio Daka FM ha tengti e ndeɗo yewtere ƴogirde gandal keblono ɗen oɗo jamma mawluda jañinen ɓesgumen kono kadi kolliren hen weltare men juulen e nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam manten nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam pitten cuuɗi men uren berten cejjaɗe meɗen e jibinede nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ñantoɗen ɓornanteri moƴƴiri e jibinede nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ndefen ñaɓɓele belde daguiɗe jooɗoɗen jonde moƴƴere daguide manten nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam hay sinno o mante tan pettiɗa a joguima hen gueɗal mawgal saabu won namdanoɗo so nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallama kam ene mante beele ɗum kam ina dagui fettade o wi o anda sene dagui fettade kono mo renaki fettade nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ina mante o wi ma allah wedde caabi aljanna nanga ɗum e juuɗe ma wadde yo allah wat en mantoɓe nelaɗo allah o waɗa en yiɗɓe mantore nelaɗo allah weltotoɓe e haala nelaɗo allah e golwole nelaɗo allah e sira nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ceerno Ousmane Camara nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jibina koye nduɗo lewru mawlud ko ñande 12 lewru mawlud subaka altine o jibina on ɗon wendogo hawruno koye hitande hawruno koye lewru avril 20 avril wiyama ene hawri noon e 571 woni temedde joyi e capanɗe jeeɗiɗi hitande jibinede annabi Isa ene wayno hitande yaronde ɗo hande 2024 nde gonɗen nde e on saaha ɗen ɗon kitale ene jara e temedde joyi e capanɗe jeeɗiɗi e goo wiyama won wiiɓe capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ha e ko wona ɗum nde wonno luure ɗe ɗum ko ha wawa wallidde yimɓe nden ɗon hitande noon hawruno koye hitande innirtede sowirtede walla noddirtede amul fil ko hitande nde ganduɗa nde oɗo kefeero candallo biyeteɗo abrahatal ashram nde o ummanino gam yirbinde suudu kaaba gam wallidde diine makko o sababu nde hoynede diine makko kefeeru o wi omo yoftoyo ɗum e suudu kaaba kono ɗum yumtananimo holko allah riddirnomo allah haali e nder suratul fil wa arsala alayhim tayran ababila tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka asfin makul wadde oɗo o accida tan koye allah nden makkanaɓe fof jalti e gardugol Abdul Muttalib ibn Hashim mo ganduɗa oɗo ko tanum nelaɗo allah o wiya ko an woni mawɗo makka holko mbiɗa hen holko mbiɗa oɗo nana ara helde suudu kaaba o wi min woƴimi ko jawdi ndi o nangi ndi jawdi makkanaɓe ndi gueɗoɗi muɗumen ko ɗum woni ko woƴimi wa amma suudu ndu ne jogui jomum yo ya o memoya o yiya kono eɗen gandi ɗum no wano so halkede abrahata e konu muɗumen foof taw allah neli tan ko molton yo piiɓe kaaƴe ha ɓe gontindodi kamɓe ɓeɗo abrahatal ashram e konu muɗum yo
kuddi Allah joro e abrahatal ashram e konu mutum e on ɗon saha sababu nde noon ngal ɗo gueɗal no wayi mantinde e no ngal wayi sofde on saha no ngal wayi teskinde koye nden ɗon hitande wiyama ko balɗe 50 pawti hen nelaɗo Allah yi aduna sallallahu alayhi wa sallam koye nduɗo lewru de wonno ƴellitogol fajiri jibinede nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ene hawruno e 12 nduɗo lewru ene hawruno kadi e wiyede nogas lewru avril hitande hitande 571 wadde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam to bange duubi fergo e oɗo saha to jaraten ko hitande 1446 ɗum noon ko taw nelaɗo Allah heeɓi 51 fuɗɗino e ala kulli haalin tan ko e hitande meɗen ujunnaji ɗiɗi e temedde ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi hikka ko ɗen ɗon kitale jaranno e jibinede nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e 171 won wiɓe 172 ha tati ha won wiɓe nayyi kono noon alhamdulillahi rabbil alamin ko woni hen sawabu ko Allah andi ɗum ko ɗum ɗo woni ko jinnoɗen jubbude seeɗa e jibinede nelaɗo Allah e kawisaji jolnoɗi hen hay sinno ni wawani foof haaldede no foti haaldede ni e yettinirede no foti yettirede ni sababu nde keɗɗo e haala o wona timmuɗo wona ganduɗo alhamdulillahi rabbil alamin sabu timmal Allah noon yo Allah timmin en yo Allah yaafo dendagal ko woofa hen wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu